Bismillah. Ma bistren të keren o zikri, soski o zikri gjangavëlla o kalbi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukar alen ko jek nevo video, ko akava video inshallahu ta'ala, ka pokushinav, jek celo dive të gjivdinav premalo pejgamberes koro suneti alihi salatu wassalam. So kërgja o pejgamberi taro sabah namaz gjikijatësia. So kërgja palo sabah namaz, so kërgja angledero sabah namaz, palo sabah namaz, angledero pladne, palo pladne, sohala, kaj sukja, kaj gelo i tako dalje. Normalno, nakashti sa detaljno tekera sebepi so pejgamberes koro suneti tano bud baro, ama odova so ka resa inshallahu ta'ala ka sikavatu menge, ako na resa jasa te sikavatu menge sar živingja o pejgamberi alaihi salatu selam ko je celo dive, ka kera panda e savke videa ko panda po profesionalno načenje. Erat inshallahu ta'ala po čminaja so noćni namaz, so pejgamberi alaihi salatu selam angledero sabah namaz, jek trećina tarirat këldinila sine noćni namaz. Kad vakera jek trećina odvajitano o trito delo tarirat këldinila sine noćni namaz o pejgamberi alaihi salatu wassalam. Keren subscribe akava kanali, spodilin na kava video, suske si kavaja tačno, nego si kavaja bud barokotor sar gjivdinga amaro manglo pejgamberi alaihi salatu wassalam. Pejgamberi alaihi salatu wassalam angledir të kosi në kovece vakerella. Allahumma ina dhubika min al-khuthi wal khabaith. Hem kolla sine dhe voproj. غفرانك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا التوابين وعلمنا المتطهرين. Akana ka këldinam noćni namaz, perfekt uzelo vudar, kufolo lado hari, vakeram hari po tiho sebe piso i familia sovela, ka këldinav oftorekatja, hem trin vitria, inshallahu ta'ala, stanlu i tano shukar, këtë ka këldine noćni namaz të završine o namazi e vitrencar, inshallahu ta'ala. Kana nanet islimina me celo vreme sar klaninava, pošto i Medina na šteka i keri celo vreme sar kaldinava, nego ka čavam inshallahu ta'ala, pa poslem ka nastavina ka slimina. Elhamdulillah, završin gjumë noćni namaz, i Medina panda nasovala o islimina lama, dikela futbal i norveška hem engleska sad čelela, o i tani bud po interesimi mandartar o futbal. Nanela ni škola hem bešela besem kedi si futbal, bud kasno bešela im dikela futbal. Završinjam elhamdulillah. O pejgamberi alaihi salatu selam angledete čhopesim te sovel, makhela nešto su vikini pe arapski kohol. Akava sine suneti taro pejgamberi alaihi salatu selam romane mislinava vikini pe surma. Akava i tano sar jek kalo prao, eke sar izgedini, akava sine o pejgamberi alaihi salatu selam makhela sine telal. Kja gjar, hem isto okja javer strana. Nekaska akava ka ličnil sar šminka, amana akava i tano pejgamberes kroz suneti, so prendesimoji kaj akava kerela to vid ako akalea sovea celo rat čistinela o vid e jačengoro. Odoleski sino pejgamberi alaihi salatu selam potribinela sina akava angleder te sovel vikini pe kohol. Kasikava të minge sar bulargjum, so i baske, pejgamberi alaihi salatu wassalam olena sinele kreveti, sar amen avdvesu i siamen, kreveti kovle madrasea, o sovela sine kipuv, prendesimoji tari Aisha radiallahu anha, pejgamberi alaihi salatu selam, sovela sine upral o tepiko, sinele madrasi, ama leskoro madrasi nashti amen vakeraja madrasi odoleske, odova sine kerdo taro palma koro fiber, hem andre palma koro fiber perela sine odova madrasi. Bud zoralo sine, čak prednesimo i
Sejidina Umar radiallahu anhu jekdive dikla këtë ushtinga o pejgamberi të rosoj ba dikla leske sarsinele fleka sosukja ko nešto but zoralo. Jo do leske amen abdive me kasovav kipuv nane ipak kakava sočijun tano jorgani nane odobor zoralo sarsosine ko vakti pejgamberes ko alaihi salatu selam leskoro madrasi odova. Okej, pejgamberi alaihi salatu selam kada çivala pesine të sovel u kujnëlla si në trindrom, sura Ikhlas, trindrom Nas, trindrom Falak, trindrom Nas, u kujnëlla si në Ayatul Kursi, važno sine leske të vull qistu i postela, znači këtë kulla sine, o pejgamberi alaihi salatu selam të pashloll të sovel, qistinëlla sine i postela va kirindoj, Bismillah, 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 trin putja. Okej, ja kana men ko kujna, trindrom, Ikhlas, Falak hem Nas. Nakamo gjirdi pa sarjen kësuno Hovan gjaman o dujna luka Alihul Adhim. Pejgamberi alaihissalatu selam kada u kujnëlla sine trindrom, Ikhlas, Falak, Nas, Ayatul Kursi, çungarëlla sine bizo t'i klodh çungar. Trindrom, hem makalla pesine o pejgamberi alaihissalatu selam agar. Hem prednisimoi të o pejgamberi je kështu hadith koji lella avdesi hem sovolla kiqisto postela pejgamberi penja ovket ka pashloll të sovëll Allah hularëlla les kek meleko tari havaja so tergjollo upra les koroshero hem celo ratro dëlla les kedova. Sva kuadron penga o pejgamberi neli Kosojba, iranaja men levo desno Kosojba. Sva kuadron kada tu iranijatut opëna ja arabi oprostin les o meleko. Me i Medina slimini ma ki kamera shë i Medina të vëlla kja strana. Si ka vaftë mengi që o pejgamberi alaihissalatu wassalam që vëll pesine të sovëll a ke har tari sarva kiri pe desno strana ka vajtano suneti pejgamberes ko alaihissalatu wassalam. Znači këtë qivjatu të sove Bismika Allahumma amutu wa ahya. Pa kiri sino pejgamberi alaihissalatu wassalam. Okej. Kad kamen za sabah namaz, kana kalova telefoni tari Medina, ka çava vistruja, hem di kamen za sabah namaz. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. E ka kana men gjaja ku sabah namaz, të klanino sabah namaz, i Medina da vëlla macar. Kana ka gjaja ku sabah namaz, pošto na mangava teslimina bud Andreki Gjamia, të në labo një manje manushenguru ipak u djeta një Gjamia, manusha kërna ibadeti. Këtë gjalla pe ko sabah namaz, pejgamberi alaihissalatu selam kuj këldinëlla pengjau sabah namaz ko gjemati, sartë pene këldingja e kvashirat. Hemu pejgamberi alaihissalatu selam kërgja kuj këldinëlla sabah namaz ko gjemati, isile normal sarsao namazja bishifta sevapja, kuj këldinëlla sabah namaz kërgja pejgamberi alaihissalatu selam, celo dovadivo Allah subhanahu wa ta'ala zaštitinula le tarosa u bilačiva. Kada kuvea Andreki Gjamia, buti tano važno ke dëlla po ezani te kerolpe 2 rekatja suneti angledero sabah namaz. Pejgamberi alaihissalatu selam kërga o 2 rekatja namazi angledero sabah namaz tane po vredno nego celo dunja hemsa su si kilati. Znači, 2 rekati angledero sabah namaz, posle klanini pe o sabah namaz. Palo sabah namaza kava sarine te janen, kada klanini pe sabah namaz, kada dia selami, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, odma puçminjate bizo të mërdine, të vakire dejdrom la ilaha illallah, وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Shella sine pa ja kavada mate bisra, pejgamberi be shella sine ki xhamia sa gjis na ushtella sine o kam, hem këldinella sine 2 rekatja duha.
Ama amen nakashti dua tekera sebebi akati xhamia olma pa sabah namaz pandena. O dua suneti pejgamberes ku aleyhissalatu vesselam nashtika kerale. E kja kana reslam ki xhamia. A kja xhamia tani arabsko xhamia. Akate o so panç namaza kıldinana. Amari romani xhamia tani pravdi samo xhuma korodive. Ponekad pravajala subota, nedela, akşameso ki disjame nesa u aktiviteti sar dersja ja nešta. Ama kad te povišem këldini pe ki arapsko xhamia, u panç vakte namazi, şey teslimine, slimin unutar. Ke veç si manusha andre. Ke kana Islam andre. I Medina në shtite kova mushikano ullas, nego oj kovola palal të rogjuvlikano ullas. Kana ka sliminav të me nge poharit i ken sari izgledinila xhamia. Vakir soske naklani neyam Soske o namazi mukeyam Dikari paranile te ballam O berşana şuna cana Vakin tu soske Vakin tu Kana inshallah Teala ka gjak kere, pa da isa sabale ili abdive sabale, kana stavina ka slimina. Buziga tangelo, olen komiro, kalilo movilo, günahya herdilo. Eke amen siyama kana kere, polo sabah namaz. Vistirgum te vakerav të menge. Pejgamberi aleyhissalatu vesselam që do ushqellasin e të rasojba va keri elhamdulillahi ladhi ajana bada ma'amatana wa ilahi nushur. A kja do va kerillasine që do pejgamberi aleyhissalatu vesselam ushqellasin e të rasojba. Ka kana gjavat e fordavo gjubri. O dova pralalin pejgamberi aleyhissalatu vesselam mashkaro sabah gjikopladne po muzhinellassin e perunja kokher. O dova i tano jekdeu të rosuneti pejgamberesku aleyhissalatu vesselam te po muzhine kokher te rumja. Amende na prime koroma mukaja sa e rumjake te qistini amen samo te besha te dika na. Suneti të ro pejgamberi ako pëna amenge susja muslimajna Kallaka po muzhinja e rumja kokher. Dali tano e qavencar, dali tano qisti baja, o dojë tano suneti pejgamberesku aleyhissalatu vesselam. Kore suli nashtire esru S'ka ka inte me të fu hendër jërë. I Medina nashti Mo kalbi andral butro Manuela? Ki Medina Oro dela Oro dela Angli Ramzan ashti Teresa Mere Sule Selam Spela in bir yatalım. Tamam mı çay?
Lelo mikrofon. Lelo mikrofon. Haydi, halo. Selamu alaikum. Kaske selami. Halo. Haydi. Haydi. Sü. Okej, araklo mikrofoni, morate qëllavle ko vas. Ja kana mora leca halite qëllav. Hajde. Dik? Spere hynën skrat. Sara sal. Ella. Spela in henne också. Akana ka gjav ko je kamal, farbinella ko qer, hem gjavat e po muzhinavle. Bismillah. Kana samo su završingam ko amal, elhamdulillah. Açuluam el pandahari. Ta isa sabali ka vikinolman, hem ka nastavini pe te farbini pe. Subhanallah, so shukaro se tinama so pomozhingim le vallahi. Sigurno tu menda canena so mangava te vakera keda pomozhinea tire amale keda olakšinea nešto leske džačo se tinea tut bud shukar. Hem agaro se tinaman meda shukar so pomozhingim le inshallah Allah subhanahu wa ta'ala kovola mendar zadovoljno. A kava sine kerilo pejgamberi alaihi salatu selam pomozhinila sine kaske volani pomoć, ov sine oduzete pomozhinila. A kana kahas odua so pejgamberi alaihi salatu selam halasine hem piyelasine. O pejgamberi alaihi salatu selam beşalasine normallo tele jodoleski amenda ka beshatele biringim te beshava vriallo vreme tano perfekt isiman tud hem isima hurme. O pejgamberi alaihi salatu selam po pravilno a kana me navalingjuma kozido ovke da halasine na navalinela pesine kozido nego pejgamberi alaihi salatu selam ka beshel sine eki agyar. Agyar sino pejgamberi alaihi salatu selam ka beshel ili ka beshel sine agyar ili akava tano mange bud paro ili ka beshel sino pejgamberi alaihi salatu selam agyar. Akava me nashti agyar nashti me te beshav ali ka beshav inshallah taala agyar. Hem pejgamberi alaihi salatu selam halasine hurme pijelasine tut. Kada volasino pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem palo sabah namaz prednesimo i pučelasine Aisha radijallahu anha. Ja Aisha sili nešto hajbaski. Ja Aisha plana ja Rasulullah. Hem pejgamberi alaihi salatu selam vakirisine Aisha ke onda avdive ka pustina. Prednesimo i ka pejgamberi alaihi salatu selam divenca sine nahala. Subhanallah. Amaro manglo pejgamberi. Sine čorolo. Prednesimo i čak leskorovogi dukhala sine suna sine pejgamberi alaihi salatu selam ništo te hal. Čak pandela pe sine bara te nausitina sine duk tarovogi. Ama kad sinire nešto te hal, jaka hal hurme, kapjol tud, avđin i tako dalje. Kad će faptu mege sa od vas sine ili butar od vas u hala sino pejgamberi alaihi salatu wasalam. Ok, kada pučminela pe te halpe,
po çminella pe Bismillah. Bismillah, e mu pejgamberi po tribinella sine o trinnaja. Hallasina gehar. Bismillah. Trinnaja koristinella sine o pejgamberi aleyhi salatu vesselam. Pejgamberi aleyhi salatu vesselam kada pjella sine dali pani, dali thud. Na pjella sine odma sar ameso kera, ana agar kera sine. Bismillah. Elhamdülillah. Bismillah. Elhamdülillah. Bismillah. Elhamdülillah. Poslem, shajte pije tuke, posigat. Nego ket puçminjate pije, trindrom, agjarka kere, sarso keriju. Kada završinea je hajbaja, onda vakerea elhamdülillah. Normalo, ako isi tut pana po bereketi të lutu kiti sofra, te vikine nekas të haltuja. Ja te qave, ja ti rumni, ja nesavo komshie, ja nesavo amal, ta u zaltute të hal. Hem ako ti sofra shetani qoruli, ama verin enma, ko vol bud po baktali, po bereketimi sofra, ako vikine ja verada të hantari odja sofra. Predesimoj sine o pejgamberi a.s. ka dilnul sine po hajba e komshien carda. Sallallahu aleyhi ve sellem. Selamu alaikum. Hekeme Gjava ki gjamia. Të klajnau pladne. Gjava pirindoj. O vreme tano shukar. Tato. Perfekti piri basi. O pejgamberi aleyhi salatu vesselam vaqërgja. Ako leja abdesi qere. Hem qereja njetit të gjatë të klajne ki gjamia. Do këtu gjaja ki gjamia. Svakova korako soleja. O Allah subhanahu wa ta'ala dhe tu desh sevapi. O koha javer korako soleja, o Allah subhanahu wa ta'ala kusela tutar desh grevja, subhanallah. Hem na primer të naklan taro jek bar, ili të naklan taro jek kash, o dova kash rodula Allah estar tuke istikfar. Subhanallah. Savo vrednost na nelo dova insani angolo Allah subhanahu wa ta'ala so gjalla ki gjamia. Ako leja avdesi kere, hem gjaja ki gjamia të këfanine. Subhanallah, si të bud baro se vapi. Tu a kana dik, me a kana duk gjava ki gjamia, she astari mar bish minutja. Kozum korake në net e la me gjiki gjamia. E a kana bashuje korako, Allah subhanahu wa ta'ala desh se vapja de lama, bashujaver korako, Allah subhanahu wa ta'ala desh haramia mandar kosela. Ako zum korakja na ne te pira pish minutje. A kana nema veze da li gjaja vordancar, da li gjaja pirindoj, ose vapi tano isto, inshallah ta'ala. Svakova krugo sokalel i guma, o Allah ko prostinila min amare desh haramia, hem kadilan ben desh se vapi. Mangavte si kavavte men gek bushu jothan, su avava akate često sliminava dersja, sigurno dikleno posledna dersja so slimin jumle ko akavathan. Akavai tano pashe meka iso beshava, hem burçu jothan slimi basi. Sima jek dersi, so beshava upravo baro do te hem sliminava. Basho Facebook, TikTok. Pošto si jam akate, isto mangav te spodrinav tu mencar pa ne ekshu jo hadith taro pejgamberi aleyhi salatu wassalam. Pejgamberi so kerela sine mashkaro saba gjiko pladne. A kavaj tano bud važno te shunen. Shunen bud shukar. Wallahi po baro se vapi na shtia rakhe basho e savko tikno nešto te kere. Shunen so pinga pejgamberi aleyhi salatu wassalam. Koji kava kerel shëll drom, palo sabah namaz i sile gjiko pladne. Koji kava kerel, la ilaha illallah, wahduhu la sharike lah, lahu l'mulk wa lahu l'hamd, yuhi wa yumit, wa hu ala kulli shay'in qadir. Koji kava kerile shëll drom, palo sabah gjiko pladne, i sile sevapja, sar te pene oslobodinja, deshe robiken taro vaktje Ismailesku. E kana, kava so značinela? Kava značinela ko vaktje Ismailesku. Ako oslobodineja sine jekke robinka, o Allah subhanahu wa ta'ala
garantujeva si të kjo gjenne. E amen na zhivine ako vakti Ismailesko të oslobodina je ke rubinka. Amo pejgamberi Penja alaihi salatu wassalam ako amen a kia dova qeraja sar desh efsafke të pene oslobodin gjan. Na qola ka te o pejgamberi. Penela panda seva pesi. Shëll haram ja o Allah tu tarkosela. Na samo odova. Shëll nagrade o Allah subhanahu wa ta'ala delatut. Na samo odova. Penja o pejgamberi alaihi salatu wassalam celo odova dive o Allah Gjeleshanuhu zaštitinin e të robilaqipa. O shejtani në shtile se nishtë të qërën. O shejtani amashkari peste ka qërën lafi, dy shejtania ka arakempem ka penen a kale manushe avdive në shtil, a kale manushe se avdive amin nishtë në shtit të qërën. Sebepi su isile bud bari zaštita taro Allah subhanahu wa ta'ala. Čako pejgamberi a.s. vakirka, koji ka vakirila kia dova, o dova dive në anele nikoj pobaro se vapilestar. Subhanallah. Siamo panda të Piraki Gjamia. Gjia kana elhamdulillah shukar. O vreme perfekt. Hem ujedno ka vakera la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gjiko plan në siame panda 40 minutja. Hem za 40 minutja inshallah a kia dova ka kerava. Pejgamberi alayhi salatu selam kada kullasin e Gjamia kullasin e desno proja hem penella. Bismillah, salatu wassalamun ala rasulillah. Allahumme ifta lil awbab rahmeti. Hemu pejgamberi këtë kullasin e ki gjamia na beshelasin e odma nego këldinelasin e 2 rekati. Znači këtë ka kuen ki gjamia, këldinen 2 rekati odma ma beshe. O gjamiye tane Allah eskere kera, olay perde tane bu te rahmete ya. Kominari ketka del peso ezani, bikinelle manushen de gondinen namazi. Dik shumë nesave terne qaven, firena peske ki ulica, ka qavare hem ka kerav lenge dawa. Shka se ka vaftu me nge qaven. E këtane. Ka gjav ka qavavlem, hem ka kerav lenge romane qave. Ka kerav lenge dawa. Selam alaikum. Selam alaikum. Prallalen vozidoi vordancar arakrum pe akale shukar prallencar. Neli o pejgamberi alayhi salatu wassalam stalno sine ke daraki pe nekasa kerda sine lenge daveti akadatan internet shave hem istinava hari nasihati hari dawa o lenge valani isiman ekstalako samo kad čuva o telefoni ko stalako te neikeravle hem ka kerav to minge je kratko daveti nasihati shajli Shaja? O Allah subhanahu wa ta'ala mukla amengi 5 vakte namazi, ajareli. Ja kana, svako namazi astaritut po 5 minuta të klajine. Po 5 minuta puta 5, hajp henqi ka qëfa 5 minuta ekstra o vëllatu ke 30 minuta. Ta robi shushtar sahatja. O Allah subhanahu wa ta'ala rodella amendar samo amen ta robi shushtar sahatja të qëra bishu 5 minutja ibadeti Allahi subhanahu wa ta'ala. Narodella me ndarbut. Samo bishu 5 minutja. Mo prall. Samo bishu 5 minutja. O Allah amen darodella amen ibadeti të qera taro cellu akala bishu shtar sahatja. Akala bishu 5 minutja narodello Allah pese. Okej? Na primer, to amal te rudingjatu tar hari vreme, om narodella odova tuke rodella pese te pomushinele. Sao manusha so ka roden tu mendar o vreme, narodena tu mar o vreme zbog tu menge nego zbog peske. Osvemo Allah. O Allah subhanahu wa ta'ala kada vicinela tu men, aven bishu 5 minutja pola satja odive mande, qeren ibadeti, odoa na ne leske suskom, na ne potrebno taro amaro ibadeti. Nego Allah amenge. Ako klanineja, ka ove baktalo. Ka vëlltut Allah esiri zaštita. O Allah subhanahu wa ta'ala saka dëlltut. Ka ove rahati këto kalbi. Të puqamen. Si manushaka ti kishvetska, neli të mërë bjandilin kishvetska. A gjarili? I sili manushaka ti tane bud barvale, aman nane tane shukar. Na shtisove na shukar, pije na hapja depresijake. Nane rahati.
Ama milioneri ata ne, i silen pare, i silen vorda, i silen baroqer, ama palim na ne rahati. Sose na ne rahati, na ne lene Allahe subhanahu wa ta'ala. Na dinxhe Allahe subhanahu wa ta'ala nishtë. Hajek muslimani të dinxhe Allahe se sa mu bishu 5 minuta, 30 minuta o dive, sa kovelle. Kovelle rahatluko, kovelle smira i nost, kovelle shukari pasloga, inshallah ka ovo vreme ka žinin të men, ka diken inshallahu ta'ala o namazi ka qërëdh, ka raken të men nga hajlia romni, shukar romni, susë, o Allah subhanahu wa ta'ala, je ke manushin së qërëlla ibadeti, ma mislim ka o delale samo nešto su nanele se shukar, na, ka do o duat soj tuke shukar, ka dubinen hajlia, evladja, shukar qave, ka qërëdh të maro qërë të volle shukar, qavenca të vollë të me sloga, të mari romnjaja, të storinë nështë but shukar. Ama verinin ma, vallaj, të men hinen terne, shajna gjanena kava. Ama këtë kaven hariko besha ka gjanen. Piren kozo mangena, qeren so mangena. Ama ka vollo vreme, këtë ka gjallo vakti të maro, ka penen të shahine iranava o vreme këtë hinumle terno. Me akana, isima 35 besh. Kaj të oma sine të mare besha. Të me hinen terne, o pejgamberi a.s. penja, ako o terne puçminena të klaninen, ibadetit e qëren, hem të oven ko sirat al-mustaqim, ko pravo drumo, on ko oven ko sud në dive, të lederu ladu Allahe subhanahu wa ta'ala. Jek taro na i mangle, anglalo Allah subhanahu wa ta'ala, tane o terne su iranena pe ko Allah subhanahu wa ta'ala. O doleski inshallah, aji keravatu men ki gjamia, o ben sa ste su shungen, o Allah të nagradu inshallah, hem mate bistren, të maro kako, sa sovalani të menge, javinen të men, sa vo pomoć valin të menge, me akate hinum të menge, okej? Piren inshallah, družinen të men, shukate družinen të men, ama pazinen so qerena, okej? Pazinen taro haram, so haram ka unë ishnëll të men. Të men podsjetinen të men ko Allah Gjeleshanu, ma bistren të gjan ki gjamia, ma bistren të qeren o zikiri, okej? Elhamdulillah, araklam manushen të kera lenge dawa, panda jek sunet të uspingam të kera. A kada tani internet qave, romane qave so qesto pirena agar ki ulica, mirna qave, hem avena ponekat ki gjamia. Elhamdulillah kërgam lën daveti, shukarta no të kera daveti komshien, amalen, pralen, të podsjetinalen, ko Allah Gjeleshanu hususke, avdive glamno i tano haram, nažalost, povišim kad ih je podsjetinajamen, ko bukja so navalani. Sa, na primjer, hajde mo prala avdje ska kere, hajde avdje ka pijamen, hajde avdje ka kera kava, ka kera okova. Poviše manga maro vreme te na ko haram nego ko ibadeti. Kala gjaja të klanina ki gjamia. Pejgamberi a.s. këdi kloda si në të rëpuker vakeri. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billahi aliyul azim. A kja dova tani suneti të pejgamberi a.s. të ukujne këda mukja të kjerë. Këda ukujne a kja dova. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billahi aliyul azim. O Allah subhanahu wa ta'ala zashtitinela të qerë të robila qipa. Prenesimoi amenge kaj o Allah subhanahu wa ta'ala biqarëlla me lejket i zashtitinën o qerë do këtu si janë avrial të roto qerë. Aku u kujnea a kja dova. E ke sa mosu zavrëshinga me i kindia. Araklun pe je ke praleja so na diklun pe leja deshu jek besh. Ov palo deshu jek besh, allo palim kja kja dis. Hem butra du inguma, subhanallah. O Allah subhanahu wa ta'ala të nagradinilla kale prale, gja që e këbur shukar hem shuzho pral tari Somalia. Hem bash qesto ine kileste mislinava ka i tano so kerela, hem subhanallah ki palim s'po i sajna. Selamu alaikum. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kana ka gjavë të kira zjareti jeke familia, so i daj lengi tani nasfali. Hakja daj amari, penjaravala panda të rotiknipa. Allah subhanahu wa ta'ala të del sabërje familjake. Ka gjavë lende ku kjerë ka kirav zjareti.
Ka vajtano suneti pejgamberes ku alayhi salatu selam ke tano neko i kozori nas fallo gjallasine kerëllën zjareti. Normalno me naneti sliminav Andre lende koker të respekte familjako. Hem normalno naneti spominav koji tani odja familjada. Ama kodrumu si ju më do te. Hem inshallah Allah subhanahu wa ta'ala te prifatinel. Sima panda jekte vakera, o dovajta nuk e o pejgamberi a.s. Pali ikindia, ledha si në neshtu su vikin pe kajlul. Kajlul znači nela kaj qëvëlla pesine të sovëll, odmorinela pesine. Të shaj, të tërpinel sine, të vole snaga, të këldini onočni namaz. Me odova naka shtite kera, sar prvo divja na shtite sovav, o dytu të mangavda të sovav, me qave o dobor pishtina na qere, o dobor galama qere na kaj nashti ka lëltu të sojiba. Oke, restum ki familja, pa inshallah ta'ala, dikhamen ko javer video. Bismillah, ma bistën të keren o zikri, sos ko zikri gjangavëll o kalbi. E kere islam ku akshami. Selamu alaikum. Hal bra me rej? Mashallah, de bra, vijer video. E kere islam ku akshami. Isjamen panda jek namazi jacija, postem palo dova. Završine celo akava plani su sinjamen, akale videoja. Mulaj Allah subhanahu wa ta'ala, Allah te prifatine. Çifti pe mukahem pari pa kushero se tinga Vakti namazes ke ama ovna shti ushtel Ujlije sahaben ka vodinel Selamu alaikum, makana gjava të klani navijacija, elhamdulillah, završingam o celo projekti su sinjamen ko nijeti. Normalno, nashti si kavaja celo pejgamberes skoro suneti, alaihi salatu selam, sebebile skoro suneti të në budbaro, ama inshallah ta'ala uspingam jek važno kotor, të role skoro životo, të role skoro suneti të si kavatu mege. Akana ka gjatë të këldina i jacija, mangav neshtu të vakirav, kratko, bash i jacija, pejgamberi a.s. vakirga koji gjalla i jacija të këldinel, ko gjemati sa të pene këldinga e kvashirat. Koji gjalla o saba hem jacija, ko gjemati të këldinel, gjemia sa të pene këldinga celorat. Akava mangava sarin e të shunen, su isima të vakirav, akava projekti ka nastavinavle, odoleske rodava tumendar, nekoj të vëll mancar e projekte. Susko projekti so ka nastavinavle, na ne të vëll korkori, nego javer nekoj mancar ka kerel proba sari i tano të živine prema lo pejgamberes skoro suneti a.s. Ko vëll profesionalno kamerencar, znači akava drom, na ne të slimina me telefone, akava sine samo jek proba sari jek start. Ama inshallahu ta'ala ka gja po profesionalno, ka gja po shukar, tu me su živinena ki Švedska, šajte kontaktinenma, normalno ka ven mande, jekrat angleder, ka so ven mande, posem uštita isa inshallah ta'ala, sabaje skoro ili kvashirat, noćni namaz, počimina gji kijacija živinaja prema lo pejgambere skoro suneti. Najvažno taro sakava, ma bistren të kërën o zikri, soske o zikri gjangavëlla o kalbi. Ove saste su dikjana kava projekti, o Allah të vëllë të mendar, a mendar zadë ono, Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.